Bell yn clirio di Brian dim yn cam sefyll, mae'r golwr yn dod allan. Fydd heibio'r golwr, Rongl yn dyn. Gwaith da gan Phillips, o'na lawio na gwaith. Hwn yn gweiddi am Gic o'r Smotyn. Os yna ddim ar y fama. Ci cornel fyddi, dim Gic o'r Smotyn. Y Creedy, William Williams. Ac yn cael ei ddarganfod tu mewn i rediad Alex Downs sy'n ceisio DB Hart. Ar draws mae Platt yn dod, mae'n disgyn i Downs yn y cwrt Cosby. Thyrri tuag at Bryant, o mae'n fflachio heibio'r postyn pella. Cyffyrddiad bach oedd angen. Ar gan Sam Hart, mae'n disgyn i McCready. Sgwar mae Sean Edwards, lle yn y cwrt Cosby. Thyrri ar draws y postyn agosa. Ac yn poethi dwylo y golwr Lewis Hall. Hart i fyny tuag at Andy Owens, gwaith da gan Williams, mae'n disgyn i Sean Edwards, Chaplin, tu cefn i Hart. Doedd ddim yn cam sefyll. Yn y cwrt Cosby'r ergyd yn un arbediad wych gan Lewis Hall yn isel i'w chwith. Bas dda gan Edwards, mae'r ergyd yn un bywerus. Mae'r arbediad yn un o didog. Owens, rownd y gornel tuag at Hooper yr eilydd, mewn y cwrt Cosby. Hooper thynnu ar draws y golwr a heibio'r postyn pella cyfle uraidd i Erbys. Phillips ar dafliad hir tuag at Williams, o beirniad gan Julian Williams yn ddisgyn rhyddi. Christian Platt sy'n chodi dros y traws o 6 lladd. Gic yn sydyn i McCready. Yr ergyd, dim yn bell o'r nod! A mae'n hedfan! Heibio i Lewis Hall! I gornel ychar hwyd! Yna sioc ar y cardia yma ar ffordd Llaneilian. Bai Colwyn 1, Erbys dim. All credit to both sets of players. You know, we both kept going to the end, and I'm really, really proud of how my lads went about it tonight. It was a tough game. You know, Airbus have been in a difficult situation recently, but they've had a right go tonight. And you know, I thought on the balance of play and the chances created, I thought we were good value for the win in the end. You know, we worked hard. We can't fault lads' effort. I thought it might have gone to penalty at the end. I thought it was evenly matched game. I thought they had chances. We had chances. Not enough quality from us really in the final third. I thought we had enough chances to win it, but it's one of them games. Bydd y goleth wych i'r clwb yn yma? Ia, enfawr i deud gwir. Da ni'n gyd yn hapus yn y stafell newydd yn fanna. A mae'r hogiad i roi bob beth i mewn i'r gêm. A da ni mewn yn y het a dyna di'r beth bwysig i clwb fel Colwyn Bay. There's a plan in place one day. We want to be rubbing shoulders with teams like Airbus and playing week in, week out in the Cymru Premier. We've got to earn that right, and I think today we took a small step towards earning that right.